Yo. Monna mo ene ke live ke batla batho ba o bone ka nnete. The Bluetooth device is ready to pair. Siri. The Bluetooth device is connected successfully. Siri le batla bona batho ba tlo feta mo. Siri o teng le Lira o teng le mang ke mang a ke tse tlo feta jwang sefapang ka nnete a ke tse tlo feta jwang. Good evening doctor ke Lira tlhagisa fast mo skandia mo haung ke tletsa disebo ke le batla bona batho ba motho wa teng a so bone le bo malume ba ka maro sa fihla ka nako le bone mathatero a tshwereng nka le bontsha moriri fela bo mathatero a tshwereng mpo go mone feta ko beile kapa feta o sebetse kwa a o tlo feta man ditono tsa o dikgolo motho o na le ditono ha o tlo kgona ho feta ba nono a re haibo a o tlo kgona le o ka ipiteletsa man ditono tsa ke yane o ne o mo apare Sherry a re ke yane o ne mo aparetse ke yonang a se rwakana hle ka mpa re ditonong e seng dibonong Sesotho sa o se rofohle Mr. PRU ka nnete batho moruti o se o jola Sherry ke report ho lona hle hai November o njane kokonyana mabitso a lona maro kokonyana na November o njane the right kokonyana lebza o tletse Valentine fela o tletse Valentine fela Sherry le a qabanya batho ka nnete le a qabanya Simon Mofokeng 18 February is my birthday. Wow. Re tla bona hle Dr. November o re batla mmona hle Dr. November le a lawyer le tla mmona ka tsatsi le a lawyer Asibonge why o sa bara red and white o renyetse kokonyana a tloha kokonyana o mo jwetse ke tla mo a kere o itse o batla ba two at once yeah ke nnete I'm happy for you doctor no ke nnete I want to ke batla two nna tlo nyala two a kere ke le jwetse ka re se ke na le one
se ke na le one ke shota one le smile sa moruti le tsamaisa tshela oma yena yona e se le tshele oma e se le tshele ya le smile sa moruti ebile wa tloa el moruti o tlo re tsetsa ka mang ke tshelela o tsamaisa tshele wena ka nne ke tshele straight. You are so much selfful. You are selfful, Oma. Guys, what's an equal apologize for Pam? No, why? Guys, watch your marle, but now. O happy or today o tshega fela tonight share wa le tsa chemar share le tsamaisa tsela watse gorile a ke tse gorileng e yana o refer receipt for 2 please Muruti se fapa nna I go for 2 Mr. P. I'm telling you, I go for 2. Good evening, Tatenovi, Puli, Mweleti Vincent, Novino V. We're happy today. My husband, Luna, my husband, to Atali a lawyer. Guys, I agree to Mutu Lankili happy. Fandaho to Tukamula, Fandaha Jikine. Good evening. What's up, guys? I'm so tired. You wanna get on Kiana? Kids are Kiriki. I am so much tired. And I feel like I need to keep on a show. Especially here Thursday. I'm rapping about. Adam. Bona bochir ba ga se tlo boneng tsheletseng ke o tsamaiswang ke bochir ke eno bitsa bo Adam jwale Palesa a re o number 1 ya dumela na yes o dumetse yes Palesa it's a done deal hi Muruti so happy but 2 is too much thank you so hawana lena ke maron twist is too much thank you ke maron twist too much hawana too much ya next re a bona Muruti mare re tabet okay ke utlwa ke tshaba no laugh ha o sa tloa Shiro to wena wa sebediswa straight you tla ke tshaba no love ha o sa tla o re shauta o re fala mahala dintho tse tsa yo Jerry kokonyana at least wena wa understand nna ke rata I'm a stress reliever for pang so guys ka nete ke kopa fela ha ke tlo nka nako e telele I'm very tired. Negera ke tlo etsa show sefapa ka nnete fapana ke batluwa maka jwale ke entse pause because if ke sa etse When the night gets heavy and I can't find
sleep, when my mind is racing and the worry cuts deep, I remember where my shelter is, where my safety lies, in the shadow of the Almighty, underneath His skies. He covers me with feathers, pulls me close and near. Under His wings I'm hidden. There's no room for fear. His truth becomes my armor. His promise is my shield. In the middle of the battle, He's a strength that won't yield. Let the darkness try to take me. Let the enemy surround. I know who's holding on to me. I'm on holy ground. I'm dwelling in the shadow, safe in His embrace. I'm covered by His grace. Angels all around me, keeping watch tonight. In the shadow of the Almighty, everything's alright. Everything's alright. Everything's alright. Everything's alright. Everything's alright. Oh. The arrow flying in the daylight won't come close to me. The terror walking in the midnight has no authority. I've made the Lord my refuge. He's my fortress strong. When trouble comes to find me, it won't last long. He's given His angels orders just to guard my way. They're lifting me up higher every single day. No plague will touch my dwelling. No harm will reach my door, because I'm covered by the promise. I don't worry anymore. Let the darkness try to take me. Let the enemy surround. I know who's holding on to me. I'm on very ground. I'm dwelling in the shadow, safe in His embrace. When 1,000 fall around me, I'm covered by His grace. Angels all around me, keeping watch tonight. In the shadow of the Almighty, everything's alright. I've seen Him move mountains. I've watched Him calm the sea. Every single promise that He made, He's kept for me. When I call the end. What's up, guys? Honestly, I was not next on Twitter. I get to it and I get to the service today. I'm very, very tired. And I get about getting post as well. Like our if I get something, no. The Tonja Chakayo, no, the Tonja Charo, that is what's about Twitter. Oh, I can't my tattoo. I'm very tired. Dr. November Dumela Kikupa, name of the song. Okay, Kikaw you know, Kilujete net. Ante Kikano, Kene, Asatini,
o sanity o sa balata alien control o ka ai khola se ke le boenyana ya lona na hlelo bua kang just go there oti hlelo bua kang just go here okay re qoqele rona re te peta go kena nna ke batlo di kena ke rata ke ntse phoso ka gore ke le qoqele something no le ka mona ka TikTok le tlo e sebedisa ntho le jwale ore ha ke batlo kena but you know o tsaba ntho ke hlolang ke le jwetsa yona every day ntho ke le jwetsang yona every day it's very dangerous o se tsebo motivate motho yona le dintho tse di hlokang ho yena a go ntho dangerous njengale ha hona ntho e dangerous wa tsaba nna ha sale ke le jo moruti re bontshe yo sweetie pie le rata ditaba tsa batho le rata ditaba tsa batho le rata ditaba tsa batho mapelo utswa ka oh sweetie pie a le wa se hlele lona le wa se hlele le wes o bana le taba tsa ka tsona nizithanda indaba zam kore nizithanda kore taba tsa ka la dirata yo ai le dirata taba tsa ka hle kore bila o bua ka taba tsa ka na le tsore ke boroko le a hlaphuelo le a hlaphuelo ke ne ke re ke ne ke thuti something hore very dangerous when you need somebody in your life mara bo sa tsebe ho motivate motho ya o yetsetsang dintho very dangerous when you don't know how to motivate a person, especially when umdugneta marunga kwazi motivate. That is number one. Number two, appreciation. Very dangerous when you don't know how to appreciate a person, especially about balang rule ebuhloko. Obana like no, honestly I'm tired, very tired. I'm really busy man because kinali shelter. So kito amohela bana baba. And then now we are building a new structure, another structure for the boys. Kinali a shelter for bana ba di khutsana le bana ba lahlweng ke batswadi ba bona. So we are busy to you. So since kilikirike so I get so I'm tired. And now get these people but expect or today. And nala ke rapela ka passion, ke rapela ka pelo ka ofeng. When I pray for people, I pray with all my heart and out. I scream. I'm using a lot of energy when I pray for people. So the only thing is sharpambat. But about TikTok I let you who motivate about to pay. I let you motivate. And guys, I'm not saying this for me only, but I'm saying for everyone. I am not saying this for me. No, you know, kereke man. Kiso bi le chelete, kiso ka ke ba le chelete. Well, I was stuck. Ke qala kereke, di qali qawe, ke qala kereke. But bana ela ka di 2 rand,
le di ranta le di 5 rand, 2 rand 5 rand. Ne ke ya bankeng fihla ke kope di-plastic tsena tsa banka, ke cele di-plastic tsa banka. A qetile keyboardist ya ka ne ke mo fa tjhelete, motho a interpretang ne ke mo fa tjhelete, motho ya worshipara ne ke mo fa tjhelete, ne ke ba patang. Ke patetse batho ke so be le tjhelete, ne ka be ne mali ndabe se nipatala bantu ke so be le tjhelete ke se ntse qalela ho patala batho. Ne ke divide di tjhelete tsone di 2 rand tsone di 5 rand ke di share, ke di kenya ka plasticing, ke ba sharela sona, ke patala di keyboardist. Nna ke patetse keyboardist, ke patetse batho ke so ba ndinga ka bine mali ndabe se nipatala bantu, because ne ke rata hore ke bua le batho ke re nna ha ke batle ho sebedisa motho yo ke tlo tshwana na hore ke mo qeke. Andifuni loo nto. Abi tlohela ntshele, Abi o hlola o le siko mona rona ro judge, o hlola o sa kene paneleng, I mean lifeng ya rona a ro judge. Jwale o tsamaisa tshele mona wena le phele yo ya ile tsamaisa tshele hle bo Abi yo ile tsamaisa tshele hle yo ela tsamaisa tshele hle gore batho ba life ye le tsamaisa tshele gore ha le khone gore le no ha le a mamela gore le busy ka tshele sure ai le tsama. That it won't last because I didn't approve. Baloiki bana he bana beso, guys, baloiki bana baloiki bana mamelang Abi yo ke kopala tantho e sa molomo kutla se ke le confused kutla ke acha ke kopala ta ke dry di mouth flesh tsa ka di dry.
ke ne ke lo lata Vaseline ke a tseba le setse ka nna mo yo ke sho le setse le bua ka nna mamenemene bo cherry skala tsamaya ke sho le setse ka nna le ngakgatha le bophele mamenemene a maholo skala tsamaya jola mphele. So guys, ke kopa fela ke qetele ntho ne ke re ke a bua because ke qetile a bua tsa le tla re loya tseba Cherry botsang abi wa ya bua so Cherry botsang abi wa ya bua so ke kopa le botse abi wa ya bua so Phele botsang abi wa ya bua so ke kopa le motsenhleng ke tsebo qetella taba tsaka Cherry botsa hle botsang mo botseng na ke re o blasha a tla ke tlotso wa tseba ke wena ya nthutileng boloi ke kopa le botse abi why Cherry le Phele le disable bo mahle abi ha o batle moruti a sotle eke uma mo botse yes uma mo botse miskat mo botse abi ha o batle moruti a sotle thing ke re net causa ana kopa le tloela ka ke a tsamaya ra o rata moruti wa rona open for rona barwai Phele mo botse Phele mo botse why do you question my bishop nto buanhleng Phele le ntho le bo Cherry o sa bare sinyele tsa pleso ai ke go bogana le lona ha re batle nnis ka wena moruti ke re o a se ke a o sotla ke ne ke re ke kwale Phele o brave ke Phele mo botse ke tsebo kwala Phele botsa hle Phele wa nchaza watsi guys ne ke re ke kwale but before ke tla mo ho thwe re botse Phele skare ho thwe re botse mo botse straight iseng ho thwe Phele ha re batle nix ka wena okay ne ke re ntho guys how hona a compensima jole ka o se tsebo motivate o bona ditsinye ke buang from Facebook le ka TikTok e thute motivate bana ba lona e thute motivate basadi ba lona e thute motivate I call guys le corrupt mo a rona ke tla le bitsetsa Bishop Moloi a re foko fees se dipa a rona ke tla le bitsetsa Bishop Moloi bile wa foko fees yo haibo le shebella ning sona president o fana ka speech am porutwele ka president hlone ne a fana ka speech a ona next bitire re thotsing since ba fana ka di speech nini ba fana ka di speech a ona next bitire re thotsing so ke ne ke re guys ke kwale ha hona ntho bohloko jole ka o motivator
banna ba lona bakgotsi ba lona in man le mang ya bapalang role le bohlokwa bophelong bao. Learn to motivate that person. Sifundiseni ithute mo motivate banna ba lona, basadi ba lona, bana ba lona. Everybody ya bapalang role e bohlokwa bophelong bao. Ithute mo motivate. Ithuteng ke dijo tsa pela ntate Modimo. Ke ne ke re ke qetela tabeng hore nna da qala ho patala abantu di ka bene mali ke patala batho. That is why today ke na le batho ba nsebeleditseng ke sure bo mamotjalefa ba na le bo more than 25 years, bo also lovely ba na le bo 17 to 18 years ba nsebeletsa batho ba 17 to 18 years, bo tshepiso more than 10 years, bo mphomotseng ha ke tseng le today even batho ba tsamaileng ho nna ba sa hloleng ba nsebeletsa. But if I can call them, they will come by batho because I've learned something who motivate batho ba bapalang di role tse bohlokwa maphelong a rona. Very important to motivate batho ba bapalang di role tse important maphelong a rona. And I want to know that is why when batho ba bapala role tse important bophelong bao, then bo sa tsebo ba appreciate ka ba sa tsebo o ba o sa tsebo ba motivate, o bolaya morale wa batho ba tshwantseng ba o thusa. I will go and to go to guys still that kind of I will go into to go to Mona. When Osatibi when Osatibu motivate about Obolaya morale wa mutu. Ke hlola kere ha ke ba le batho ba bo mme ke re mamela, when monna o fa tšhelete, let's say you're not working, but monna o fa tšhelete, monna o hlokomela o fa tšhelete. Sometimes take the same money and buy things for your husband. Umurekele dinto ka tšhelete ya hae. Umurekele dinto ka tšhelete ya hae. Motivate mosadi wa hao. Motivate a girlfriend ya hao, especially when your girlfriend e bapala role e important bophelong bao. Motivate your boyfriend. Motivate batho. Motivatang batho guys. Motivatang batho. Motivatang batho. Okay. Ke kopa ho bala scriptures. Se re tshaba le hore bo abi ba re balle. Se re tshaba le hore bo abi ba re balle. Se re tshaba ebile nne bana le ba siko mona a ke batlo di ikopisa hlo ke sa batla nne ke re balle abi nne tla be re sokola mona bo thandiwe ba ka di favorite tsaka ba tlo re balla. Ke hloka motivation. The first moruti wa Apollos o tlo nyalang sethepu a ba shwe ke nnete. Now let me give you this Genesis chapter 30 verse 27. Genesis chapter 30 verse 27. Jacob o batla o tsamaya. Jacob o batla ho arohana
Jacobo batla go tsamaya o batla a rohana le Labane o re ne basadi baka ne le bana baka bao ke ba sebeleditseng ne ho ba fumana mme o ntokolle ke tsamaya hobane wa tseba ka moo ke ileng ka o sebeletsa ka teng. Jacobo o file hore nako ya hae ya hore a arohane le Labane e fihlile. Jacobo o file hore no, I think nako ya ka ya hore ke arohane le Labane e fihlile. Now Jacobo o re ho Labane ntokolle ke tsamaya because jwale khale ko sebeletsa then mphe bana baka. Verse number 27 e empa Labane a re ho yena a ko nkgauhele hobane ke hlokometse hore morena o ntlhonolofaditse ka baka la hao. Utlwa Labane o re ho Jacobo ke hlokometse hore morena o ntlhonolofatsa ka baka la hao. Bophele ke tlo ba blocker wa tseba guys. Bophele ke tlo le blocker because in the first place next about lo yetsa live. Next about lo yetsa live. Ibile nka ikwala ibile clar. Ibile ke kwetsa etile aksa di yentsa sekene aksa di kya. Lona a buhlola yetsa di live. Iringa yetse live le lo qoqa mono. Le lo tshwarela meeting wa lona mo. I'm done. Atlas ke ga ba block a tla ka re ke khopo. Ke petile. Ke sharp a tloa. Ke sa di kene. Ke sentse fela ka hore ke le qoqele something jwale se le dutse ho yona. Aksa di kene aksa na taba di lo. A ke na le mara aksa na taba hla. Aksa na taba di lo. Kanne taksa di kene. Angisazi ngeni. Baruti ba lona ba se batla le balla ka Sontaga. Baruti ba bona ba se batla ba balla. Me with feathers. When the night gets heavy and I can't find sleep, when my mind is racing, Tate Vincent or babatla I remember where my shelter is. Moeletsi Vincent or babatla step. Ke tla le thusa mohlaleleng serious. Not now. No hurry, a re tlweleng yena ya Bible. Ke sentse fela ka hore ke re ke le bontshe something. Jwale ya ba se ke sentsa sa di kene next. Ya Bible aksa di kene aksa. Ke tla dula le lona mona le qoqo. Or ba batlang Tate Vincent. Phele a re qoqeng he ko wena moruti wa rona a tloa nna ke moruti wa rona. Tshwarelo moruti a tloa City Sore Mary at City Sore. Now no ke a tseba le amrata. I know that one. A hloa phela sa le tshwaretse Tate Vincent or ba batla step basadi ba sokodisa mos
Tlembe ke re qoqele he because tsena tsa kereke di le hlotse zinoisile zeka tlo ke le qoqela ha basadi ba hlotse lona gore lo nyalwa a ke tsebe le lo nyalwa tim abi o leka o le bontsha gore re kile ra utlwana le yana gore abi o leka o le provela gore re kile ra utlwana ai abi wa etsa ntho ya hao wa etsa o se wa ka straight mara ba jwetse I prove ataba I straight. Hey, hali jwetsa hali qoqela hore inyawo zinedaka. Momari ke chilo mosa. Nako poskawa mpofa please. Kaniti ringa le qoqela na. Na ke di tswile ebile tsa go rapela batho next na energy ha next way ke kgathetseng ka teng mo ipone lona maphute wa ka le nhloka ke tla le rapela hle ha re tloeleng dintho tsa dithapelo ebile ke na energy ya tsona re bueng ka bo abi tate murut jalo o phunya sesa e jwalo mo botseng ke eo mo botseng Cherry botang abi Fanda housekeeper mafile muiponi lwena o kene mosala ngwana ka go tshepiletse o kene mogahtlong wa basomi o kene tate moruti mara why dintho di hana ho kopana sometimes mara yo ke lemetse ka hare Lindwe ke ntho ana go kopana hle ke go bua le nna ke fe ntho ana go kopana o kwatetse le Bible o re kwatetse le Bible abi kena paki ya mohato aske de ke tabatsa umphoqile mosala o kae abi jwale jong o no le mamurutu o ba I found that I request I be rutlwe ditaba Mzama escort lead Ote abinu bala Bible ulma muruti abikena hle abikena agro diqadile abikena kena uswaka kena agri khalo ntso ngola ka muruti re kopa o re ba le Bible hle o hlalose ha monate aba ntso telle masbatho ba Mzamo abi wa senya show kopa VIP treatment ai fanda khale sebisa ke ba loihle abu ka jwale re nga again
What's my guys ke di jwetse ke a joka ka taba ya Abi man ke a joka man ke a joka mara ke sure ke a joka ka pa jwa mara ke a joka mara ke sure ne ke a joka mara ke sure motho ke kopaneng le ena ke mpe ke di qoqele ke kgabane le tsana tsa Bible because ke bone hore ha le tlo mamela today motho ke kopaneng le ena ne ke mo botsa ke re mara why o na le understanding e kana why do you have so much understanding why o khona ho mamela o khona o na le a teachable spirit wa tseba ke a reng honna abare while she was praying before abali business arna sokola ke sokola but I knew una tseba hore one day she's going to be a something ne she had that thing or she's going to be a something one day every time when she was praying una re ntate modimo ke kopa o mphe character e tlo fitang ntho yeo ke tlo bang yona kapa ye wena o tlo nketsang yona kopa le nkutlo she was praying hore ntate modimo dicela undi prepare now you must change my character and then you must give me the character or personality e tlo fitang ntho yeo ke tlo bang yona kapa ye wena o tlo nketsang yona and that's when ke lenga bona hore okay yo ntho e nile nsho ka lena ke re okay ka hopola le nna ka hopola hore kana modimo o ile blessa ka crowd e ngata modimo ile blessa ka crowd e ngata ka excitewa ke ho ba le crowd mara ka ske ka focus on personality ka pa character yaka and the character yaka le personality yaka ya runa everything ya destroyer everything yo modimo na mphile yona okay ke santse ke na le kereke santse ke na le batho but the character yaka le personality yaka ile senya ntongolong ya senya some ya ntsinyetsa when this person a pata njotsa nthonare yena o ile a rapela hore ntate modimo a mo fe a character kapa personality that can fit ntho yo a tlo bang yona yo guys ke le ka bona hore o bua nnete most ya batho re lomeletswa ke di personality le di character most ya batho most ya batho that's why guys ke driving na ke driving I've been looking for a partner kore ke nke bike ke tsamaye ke lo kopana le motho re fihle re dule restauranteng wa bona ntwane molo yana bua ka yona re yana o ile fokofisa motho restauranteng a re fokofa ai just that nna ke na sebete sa molo imara actually ke sho le nna le tsantse be khale ke fokofisitse batho ba bohloko andina so sa sibindisi ka molo a ke na sona mara ha ile bua net batho bona ka ba fokofisa korutlo o fokofisa koro mo fokofise aba feletswe ke batho bala ba pushang di trolley di molomo koro o filo koro the way o batla o mo fokofisa ka te motho kore ka ro ka mo fokofisa hore a felehetswe le ke batho ba di trolley koro because o kope batho ba di trolley mo fokofise le mo feletse le lo mokinya o le mo ke le kene ka Uber le etse bonnete ba hore Uber ile mo theola le kene le yena ka ra Uber
Oh, guys, suka. Oh, ai basadi le sele hle. E basadi le phahame hle. Gore o tsantse ntho na ibua, ye ntemulo ya na ibua. Are wila fokofisa motho ba le dijo a motlwedisa dijo. Are o se kopa tlwele dijo fokof. Te wa basadi le seleng ka teng. Ka nete nnampa ke sena sebete sa moloi mare ka nete le nna o na le batho ke kopa le bona ke utlwa gore nka mo fokofisa gore ke re ke kope le batho bana ba phekisang dikoloi le bana ba pushang ditrole re ke re le mo fokofise le mo felehetse if Uber e dia o fihla le mo laishe trolling le mo fokofise le mo kalamise trolling ne mfokofise ona le batho ba utlwang gore e ngata nga laishe trolling a fokofise fuck off hey yo hi hey guys khale re kopana le batho yes eno tsba kre le rata le bohlale ka re ke nona batho ba tlo nyalang ni thanda no bohlale ka re ke wena motho a tlo nyalang e ka re ke wena o tlo ntshetsa mahadi le di rules ke lona ba betang di rules ke lona ba fana ka di rules ke lona ba fana ka no now you know I don't like I like 1 2 3 le fana ka di rules le na le di rules le na le di ingati nina ba zo chata sfapa ke bua pela ntate modimo ai molo re khahla ba fokofisa khale ke kopana le batho hle ei ai na khale kopana le batho eno tsere ya le tlwela kre agre o tsere ya le tlwela hantse le bua haholo re le tlwele re ntse re le shebile tse o tsebe nna ke na lu Rava fokofisa ayo and that is why o tlo makalang gore motho sa bila le 40 years a so nyalo o tlo mulo he said something very powerful a rona le batho ba o tlo kopana le ena le 40 years ha so nyalwe mix 40 and hala jola akutse ha o jotse pap o sa bila le 40 o ipotsa ha ra batho bohle since yana jola from ka 20 years o boyetse another 20 ho sina motho proposal next le re qaka re dutse le lona tse ene re thula re le shebetse o fumane re le shebile re le makalletse le hlaisa bohlale ba lona le bo clever ba lona ntse le bua dintho tse kgolo ma be re le shebile ene wa tsantse ke rata a re qetile wa tsantse monate ke a se betla ka ke usa maki ha ona betla ka next ba ban le sele hona le basadi ba seleng gore ba seleng ba o fila gore yena you how le bophelo ba ikona o tla understand why motho na sanya o tla ha o fitla bophelo ba motho you understand why this person na sanya ala lo wa next le sele basadi le sele ka hanong le sele ka tsele approachan ka te le sele de le behave ka teng le sele jwale ka ikare hoti kilo na banyalang ngati ni na ba chata ikare kilo na batho ba nyalang ikare kilo na batho ba tlo re nyalang ikare kilo na batho ba tlo ntsha mahadi ngati ni na ba zo khupile bola le sele ha le na respect ha le kgathalle le na le di pride ha le qeki ha le foke that is why le tsofala le bang ne lupa and ntwe ke rata ntse le tsofala tse re ntse re lose interest ho lona non-stop that is why basadi ba bo 40 to 45 no it's difficult for them to have a partner someone net listen basane ba khathala ba qeke la lekela nyalo abi la lekela la thola di invitation la lekela nyalo ba toksala hi ba ba lona mo se tla be le sene nyalo la pele lo yang ho lona and if you go to the same marriage with the same character untso tlo khutla same
wa tshwana la lekela nyalwa ke kopa le nkutlwe la lekela nyalwa. But if you go at the same personality, there's 150% possibility or the kana la khutla. Baba mbasno khale le nyetsu mare le la khue. Baba le ne le nyetsu mos mare banna ba le la khile why? Le otba nto Muloi una bua something. Dr. Muloi said something. Are basadi ka mgo ba bambalona the way le buang ka manyalo ka teng di bua jole ka rukila nyalo o thole motho o jetsa re no una le mong no recently una njwetsa re no lenyalo nna the way ke tsang ntho tsena tsa di polygamy ka teng a ke di etse ka tsela wrong a jetsa nna or no you know the way you do things it's not how things supposed to happen a jetsa nna ka English or no dintho tseo the way ke tsang dithoka tsene anexa tshwarela bo yetsa jwalo ene kana go tseo the person is almost 40 ha so nyalo ba ro jetsa motho ale ya nna a tswa manyalo nga ituna ke tswa manyalo nga itu ke a jetsa nna or no polygamy o etswa so lenyalo le etswa so ke ke mshimile ka moradi tsebe ke re ha na le knowledge kana wa ya sa isebediso ra nyalo yena can it so it's just that le akiba tluba maka le tlo ifumana le frustrated a bohloko le tlo can it emuna a jetsanna hore lenyalo tshwantse connection tse ke etse jwang ke etse jwang kana go tseno ke nkgono ya tsofetseng ha so nyalo aka ka tshato mo ro jetsanna next Muloi una bua nnete re lona basadi le rata bohlale for next and al qetile le rata ka re le a tseba le qetile le tsa ka rote ke lona batho ba tlo re nyala le tsa ka re ke lona batho ba tlo re nyala ene kana go tsene le lebetso le nyalo le huruna banna. That is why le mpa le ikopisa hlohle le tlo panya mona le bang ba le batla hasore ha ba le batle ba qetwa ke ho bua haholo le ba independent o bua nnete maki ba le batla basadi bana le nyalo ba le batla mare melomo ya bona ba bua haholo le stubborn sebile re lose interest lona sebile rata baradi ba lona lona le tswile market le tswile I salu usa from 20 years when I salu usa only 20 years la o sontse le 40 years when o ntse sile and ndo shapa mbasadi kuna na uri u hot non-stop agree jwale bothata ba lona gore la le ema dipilling le ema le bang o ema o le one so o ipona o le hot ha o emole ipona le hot because we emole most pilling so that is why Baba Balona let today usasil because the last time una onto hopula upetetso le hot you still think urunzo le hot agree tse ke tlwele o rero jwale ke tlweletse agree ntse le busy ka le qoqa bo abile tsheya le bo ntho mo ha ke re ke share lentswe so le nna ke iqoqela he jwang
Arcoqui. Arcoqui. A crine ke re ke a share ke a le tshwara meeting wa lona. A ke tlo ikwa. O tlo bulu ka. Na ya le jwetsa nna ke tla le jwetsa taba tsa lona a kre le itse ke re ke kwala wa sa ke batlo kwala phela re ke kwale live a ke batlo kwala a ke utla ke sa batlo kwala ka nnete ga le re di bona ba bang ba lona that is why no kore I never said less a ska thewela abi o tla sa reno yena wa thewela a ska tsamaya a kre le itse ke re ke share lentswe la ntate modimo ka le tshwara meeting wa lona le bophele mo jwale ska tsamaya o swaka ha re qoqeng he so ne ke re a gore ke nke momamedi ke ena a ke nke momamedi melamme I entered okay. re tele kae Good thing. Jwale nna ke ntse nna ntse fela ke re I'm the key, that's all. Tse ke re permission. le nne le tlhalosa taba tsaka jwale e kena ka taba Okay, no, ntse kane ke re ke tlhalose fela gore nna ne ke re nya I'm the key that unlocks the door. key ya eng a gore tlhalosetsa batho ba mametseng he A ke re ka kena ka theohela wa tseba ke bua key ya nya go blessa ausi ya teng mane yena o ke sa mo bonang cause ke kene late. bo abi le bua ntho tse thata ga lemelang abi bonto di advocate tsa bonto tsa abi bo phele ke ena le tlo galmela abi Tse ke no bua fela ntate ene wa e tseba, that's all that I'm saying. Kere ntate Moruti November Andries Sherry mamelang abi Zenzile kere nna ke nna tsela le nnete le bophelo. gobane hlalosetsa batho ba le motho jwang A kere ke ntho ke neileng ke ntate Modimo go wena, that's all. Ha se ne ke blessa go tla bulega ke mandate wa ka. guys ke kopa le botse abi why a bua dintho tse so Ahle wa Phele. ba Vincent wa dumela. phele ke ena ntle le ke le bua Are tso ya abi e thata. Nantse fela kere ausi ya teng moo. Hae ba hashinke a connect le nna ka phone. Shame. hlalosetsa batho ba tshwantsha connect he Because ntate ke hlalositse ke mandate e ko fileng ke ntate Modimo. That's all. Ke nna mavula ku valiwe. Bepsi a re ka nnete wa go tsela tsa mo robala no ka nnete le nna I think o tshwere ke boroko tsa mo robala sefapa nthuba Are abi wa o tsela Moruti a robale ha a re nna yeah. So what your babes wa o batla ka lenteng ko babes. Wa o batla maybe ke na lenteng mo. Jalo o batla o tle. Are o tlo robala.
Tate Vincent o re wetsa mar ha bala Bible innocent. I can understand. Go tsho nna ga ke bala Bible ke innocent. So gona jwale ga ke innocent. Abi bua why o bua dintho tse tsena? Ha o hlentate kganto batla ke ithare yanong ke tla reng ke maketse fela o sabe. Ha o hle ke itumetse re itumetse. Phela or o eng le moruti Abi? Ke ngwana wa ntate moruti wa moya phela. Ke mo neelletswe moyeng le yena a neellwa nna moyeng. Abi go to robala ke mone most babies are Abi robala kemaruna. Ke mone o itse wena o tsamaya le robala. Achi, ke tla yo theohela babes. I have to make money. Ke nna Makhumalo. Bazalwane Ga ke re ke Maqele ke re ke nna Makhumalo ke tlamehile go etsa tšhelete nna he. now guys nna ke hlotswele Abi ke yona le motloeletsa le mo botse dipotso a sa le ntse le makalletse nna. Mara ntetene re because ke batlo yo ken bonnete ba taba ke gore o tlamehile o bua le nna pele. And ene ke tlamehile gore ke blesse gore go tlo kgona gore e tshwarege. Why? A ke re dithapelo tsa ka ntete modimo di sekehela tsebe. Why? Ke tshwanetse ke fiwe blessing kwa. Because ke tshwana le Isaac ntate. Why? Ke tshwanetse ke fiwe blessing kwa. Sebe ke tlhalositse maybe Cherry tla ntlhalosetsa better. Kapo sweet pea ya re Joe spiritual wife fire. Sweet pea. Holy Ghost fire le nna ka rialo. Se ke bitse wa spiritual wife. Bana ba itse go sia. Hi. Go siame ha go le jalo. Also ba di prove ntate, ba di prove ba tlisa malomo gore ke bono ba re ke tseng malomo. Nyara ba lebogela. Are no a reng? Are no. Mara wena e kare o batle ntate moruti di wa nnete fela sesi. No. Ba re batlang. Ke nagana o kare ke batla ntate moruti bua fela nnete sesi. O ka nna batla wa ipega le wena none. But first time Novi I was speechless. Ntate ke half past. Ke tlamehile kena. Bye. Bye bye. Guys, ka nete le ntshwarele today ra ba le tshebeletso. Ke tla le bona go sane ka le girlfriend. Empa fela ke le hula dipelo ke di rose ka tsena hle batho modimo. Ke a bona jwale le a fainta jwale. Ha le a fainta jwale. Ka nnete. Ke di tlose. Batho ba tla go bona tlabe nnete moruti just give you. Batho ba tla go tseba gore vat is vat ka nna. Le tla tseba guys. Ke ragadi wa ka ke na le ragadi wa ka o tšakile. Please make just a prayer. Makavedi ila ra ke re ke share lentswe man mara ke ne ke ba jwetsa gore
Matsepi onena Machiavelli grief batla prayer ke tla etsa wena dintho tsena tse ntse re di etsa mona di kopane le prayer Machiavelli ke a go kopa ke mang ka moo ntate please pray for us before you close Muruti hle guys a tlo etsa ntho wa tsana ke kana mo ne ke re ke tlo le bolela hore ka nete ke kopa se ke ka kena I'm very tired ke tswa ke re ke kgathetse and then fapa then be ke re ke a share hanyane ka o appreciate ne ke re ke tlo ruta ka ntho hanyane fela ka nete ne ke re ke tlo ruta ka bohlokwa ba appreciate bana ba lona appreciate basadi ba rona appreciate bana ba rona ne ke re ke tlo ruta ka ntho eo bohlokwa ba dintho tseo ke ba bo abi le bo phele ke ba khosa mo ferefere ba etsa di joke ke a ke tlwela jo matsipe are I'm eager to know who is that so bo cherry ke ba etsa di joke ba bapala mona ai ke plela right to ke plela so thank you so much rota go panang guys and then I'm sorry guys sorry me vandag I get some to swap but it's amazing le ntho tlolang ke di jetsang o bona motho ha sebetsa for free as a motivate wala la go a feel ngore ha ba tloetsa next and a little more choose next candidate Kubai I love you guys that them di ba le blesser to kopana ka usane hi I'm Lekker veilig. Where my safety lies in the shadow of the Facebook o ke le shebile teng guys. Vandag ne ke re ke ne re le busy a holo ke re ke so be ke re ke tlo cancel ke re ke tlo apologize. So ila ra ke re ke apologize be ke nana hore ke share ka o motivator bohlokwa. And then yo ke ba ijokela ba etsa eng ke tswa ho yona. So guys, ke tla kopana le nna mo sane ka 9 o'clock bosigo. Bye bye Facebook. Ke le shebile ke le bona when the night gets heavy and I can't find sleep